baduya kuchamane bantu baduya kuchamane nje baduya kuchamane musala kwefwe nomulala kurasi ndemisi kulakulu kukabula masak baduya kuchamane nje baduya bachamane bantu baduya kuchamane No. Kona. Asobola yo baba waife Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula abasiraamu sola tudinweze Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda asobola bomunonya n'omunweza ng'owangula Nenda twegemu omutonzi yenka ezira musinga n'oyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga Kiri mu girasi emirembe gye n'enzira onteime ku mutima oli kumpi kugusengula bambi bulungi ali kwa Wayi Media kiri mu girasi onteime ku mutima bambi oli kumpi kugusengula ndi Yazid Yolisigira owaife busidde kado ku kamera straight away nili chain yentabwe naye nga muli kumbala bambi ndi musanofu ona kwa lero tusibye mu kibuga ky'Iganga nga tugula ku bintu ebyendawulo nga tujja kukola omukolo ogwogemesa omukairo w'emyaka 10 gwe tubetuyamba Angelina MAKOHA ow'emayuge bambi enumba ye ona ku lero mami waife eyazimbira Angelina enumba yakobye ayite mujja kumugemya bugemye numba wabula mubene ebintu byomugulira koko mami yankaya tumugulire koko mpaliso tumugulire blanket eyindi mbayinde enumba empyaka ebe mu mpaliso muyaka blanket impyaka yakati mumongera amasepiki ati mami yatukoya ati Angelina mumugulire koko nakawunga mumugulire omutyere mumugulire ebidandali era tukobya ati nga omukaira ameruga muluma mumugulire koko n'enyama bambi nga lwakitwebaza Katonda tutokomye kuno eriyo n'omulenzi oyo mulekwa mukisa gwe nabaleetera eyafuira mama we ni baba we ayamba ku Angelina eya dropping out of school mami omukaire yatuwe sente da school fees atandika okusoma yatuwa sente da uniform yatuwa sente mami okikoze tweyanziza bambi we bali kutubeerawo so abantu bange mutweyungeko nga mutujja mu bitundu ebye mayuge nga twayira Angelina ebintu bye era nga bambi tukola omukolo omusaali omukolo omunene omukolo omukolowo omukolo omubede bambi gw'okumugemesa numba ndi Yazid Yolisigira onteime kumpi
Kali. Tutawano. Tahu. Tawan. Uganda ita. Nenge baduya ko chamane. Handu baduya ko chamane nge baduya ko chamane. Musala kwefwe numulala kurasi ndemisi kulakulu kukabula masak. Baduya ko chamane nge baduya bachamane. Handu baduya ko chamane nge baduya ko chamane. Musala kwefwe numulala kurasi ndemisi kulakulu kukabula masak. Laba luya lelu huenderanga moyo kwanje luya musalaba luya lelu nyananga kechibala luya musalaba luya le o musalaba no mutinyu luya musalaba luya salamba ya tumudi bamwa musalaba yesa yakumanya musalaba ingas musalaba bawicha wekanire musalaba ingasi salaba beyase yakumanya musalaba ingasi ayo bagale sanu leka sanu ke mwina ku bintu mwina ku numba bagale sanu mwebale banange Kona. Kale. Ezaje subira zena nchina muku. Mumpe chilesu. Mumpe.
abawamu kino abawamu Yongera pasta yongera pasta yongera kona pasta kubama abakasali watukwe mu awo Wow. Leka tugema obwire enguudo enombi n'amaadi kuva ku nkyo wetandise entegeka y'okwidde eno okola kaweefuba okugemya omukaire enumba tube tukusaba Katonda bambi nti amaadi gatagwa tusobole emmotoka yaffe okutambula tusobole okutuuka eno atwireyo bulungi. Enguudo tinungi abataka okusooka erala mbebaza mwe bali kwidda kubaawo mwe bali kwefuiriza bwire mwe balina kutuwa buwagizi kuba tubenga tukola emirimu nga mutuwa obuwagizi nga nkali kweyongerayo eriyo mami ono akobye ati abeera mbonanga bubone nga mbonanga ndeeta eno seminti aye nga taidi njawa ye ninzani mami nsaba nta Yazid Yolisigira nkola niba nange ndi munamawulire tutambula mu byalo twabona ebizibu ebuluma abantu era eriyo bana ife abatuyamba kuku nga tuwaine ebizibu tutukoma kujasi kubona bizibu eriyo bana ife abatuyamba kuku wetusobwaire batuwa ku buyambi obutontono twamala webizibu ebyo omulimu gwefe ogwamawulire gukyukakyuka n'egy'abandi nti ife tutukoma kwidda kubona bizibu kubira alaisa twakomawo ife oluusi tusukiramu twabona tusobola okuyamba ekizibu kino kiweewo so nekyo ndi ne tiimu nga oli kubona munange oyaba kamera niba nanga abandi ni pasta yena buti yalinga yaneyunga kuba mu byalo yatukobera abantu abali obubya ino ife tuyamba abantu abali abazira ku mwasirize bobalanga bali bubino awulire zeno wange yenvire eri abali obubya nga tebali bubino so abo tibayamba namba bali bubya ino ayinga mu byona byona eza kyetufuna mwino tukwera Katonda bya Katonda bino Katonda alusasula eri abanko bati ebintu ebyo ofunira muwa no eri abantu ababalowooza nti buli kyokola inakola ki olina kufunamu ayibyo byo tukatukwera Katonda giranganya omuntu okuwa sente aye ngatako byati okola oti seminti okotamu oti omucyango okola oti jozimbe enumba yaboneka bulungi tuweneko kuba akadama bali kuliya yaga ni mama ge sente mama yaba kuzimba numba aye nga namuzala mweno babbawe ayobona yotazere ide ya kuzimbera numba eto so kitibwa kya Katonda so oyo ninze niba nange nenze kwira mu kibuuzo kyo kyokubyo timbo nange omulenzi ono nga timutegeera so twabona nafuna amawulire nzema mu bitundu by'Iganga nafuna okumanisibwa nti omukaire ono nayite mwide nti enumba yamugwako pastor eno yansindikira ebifaanani pastor Jeswa yampereza ebifaanani ku WhatsApp ku mikutu nabiringaku naide eno owomukaire naide nakola emboozi ey'omukaire nalaga embeera nga yali nasaba naife batuwa obuyambi weba yasobola byodio okuto obuyambi kifa mutima gwe tibakaka waliwo omukyala ali mu America yida yampa ku buyambi nazimba enumba yastandika enumba yali egwire luyi lulala numba yawa naida ontwaga twawo omukaire ngoye n'ebintu ebindi n'emmere twategera twayituyidinga ekyo waire twaje nali ndikuyamba abantu abandi ngani dinga bino byawa omwaka guno kai pastor era mu yakati omukaire wazimbira numba enumba yona lero amadi gaje kubyeri wansi era yampereza ebifaani ebyo neire eno nayegera kuno omukaire byali bitabiki
na sharing emboozi ne banange ensi yona yagibona era yali omukyala yali munsi ya America USA yatuzimbira ku mulundi ogwo yakati ndi kujja kuzimbira omukaire yenumba yetu nasobola Katonda nga tusobozeisa era omukaire yampa sente na atandika ku omulimu guno so tibere byangu byokuzimba kubaire kuwadembera mujibwaine aba baire eno nga mubona engeri yendaga mu seminti emotoka amadi bichi omukyanga ingandwana mboneke nga oli yampeza sente da kuzimba idi sente da biko mbulwana de munsa nga tidido difune ebintu ebindi zane nebizo omwana alwala omukazi alwala family yange mama alwala mama tasobola kulwala nga ine mitwalo 10 muno no so musabu sabe byangu nalwana nga ino nakolera ku pressure nga ndikwende sente da bene ndetoleku nze mwene ntandiko kalukana nebyange Katonda yatuyamba twazime enumba neno era ngaona kulwalero ndidi ano kumugemya omukaire ono so omukaire ndi wanona kulwalero okugemya enumba eno era oli kujja kusulamu era mami eyatuwa obuyambi obw'enumba eno yankobye atiko olija kuwompaliso ne blanketi aye aliko n'enumba eno etandike na byaka byerere yakati jogula ompaliso omuyaka ne blanketi ebyaka so yankoba kali ere blanketi enkaire ne nompaliso omukaire oba omwana anabisulako olwo omwana owundi omwana wolo mukisa aida kubisulako aye akobye ali kwendobe muyaka buli kintu so kyova obona ndidye n'ebintu bino era ndi kujja kubigamya aye kansoke nkuwe enumba yino sabaka kali kuinjira kali mama linda okali kuinjira kati kapasa agisabire enumba eno Katonda omulungi baga mama weno wana Katonda omulungi twende okwebaza kulwa omulimu omunene gwokoze okuwa mukaire waifone enumba kubanga twayagana ng'enumba ene mugwireku ng'era nigasula azirawo twende okukusiima kulwa amaloboozi ge twasaasanya okubita mu muganda wange wayiwayi twagasuula mu mpewo ensi yagabona era yavaayo omugizira kisa yasobola okuboneka nti aganirira ogw'okuzimba enumba eno tukwebaza ebyo Katonda omukulu ate era omugulumivu kubanga enumba eno olwaleero eigwirwawo era eri kujja kusulwamu omuzaanawo Angelina baba omulungi tukusaba ewe omuyinza w'ebintu bina byonna MAKOHA ono enumba eno nga bw'ogimuwaire okuva olwaleero ebyokoola emizimu emibi egibaye nga gimenanga enumba ere tugifafaaganya mu liina erya Yesu era enumba eno tugigwirewo mu liina erisinga amaanyi ag'Omwana Yesu Kristo mukama waffe mama injire enumba mwide mbone kunumba yempaire omukaire mali dere mwana wange muingire dere mwana wange dere mwana wange kale omukaire enumba kuvala lero yiyonje kuwaire nze nakuzimbira enumba eno mu mutima mulungi tikuba nti oba eriyo kyenkwendaku nti ndi muvubuka nenegisa bya bugaiga nzimbira bakaire enfuno by'obugaiga be Katonda yantambu wa mutima mulungi nzimbira abantu nagwira abantu emere tine wenka abasaada n'abaana abato ndisayo abaana ku masomero abawala abaati ameka bazira padi simbawa so ntambula byenkola osobola obutabitegeera wombona n'engeri yenebisaamu kuba ndi muntu wa wansi kiraga kikyendi ayi pastor yonandidi kuba amaze ekisala nga tukolagana naye ayi njikole mu mutima mulungi waza mutima mubi gona etabaye ebigambo byogerebwa byona nze ezakitu kya sitaani kyona just tukolera abantu eyakuzimbira numba omuyidi namukolaga kuwa yayogerako kuniwe ayogera naye wambona omukyala namubona ebigambo byakukoba
natira mwoyo. So atujale kuliya nkuwa ebintu ebindi deno oida kweyongera okwebaza ni mami edi tenda kwerabira kwebaza munange omuntu yatukwera kino kyona esente edali wano wawona omuntu yotaidi atali wa Luganda omukaire ona kulwalero kankongere mami atuwere no mupaliso guguno pasa sibulo mupaliso guno nguze mupaliso guguno mulungi niwe mwine niwe idi oba ojagulambala mu buchika oba ojagulambola mu kyabugazi oba omuntu ojja kuta kumpalisa ebigero te wansi kikyo kumbalaka gwa iwe inze ogwefo gwakukuwa vene numbe nsanu sisa bambi kayumba kalungi guguno mpaliso guwayo tugwire kaisatu ina kumukaga gutano mpaliso Woti amakugugu. Iwe kyamangano mukaire kyama kumpaliso go butana. It was ayemerere. Ayamere tumali nga koze ki? Blangiti. Iye lichaini. Wayo jimpa. Ona kugo bulangiti mama yakubye mutali kwenda bulangiti era oba amadi gajja mu baki manya gulire bulangiti empyaka yino ojibwene amina mwebale mwana ifwe webale cheni suwa space emere bano kuteni mpoye nakawunga nambandala kakano tienda akuleka ngozira mmere ne Yazisa kawunga gema ko obone gemye koira munange nomutere guguno nkoye no mutere guguno mami ebale ne Yazisa okuba gulimu amabale obuzibuti bwange baba bante saye nga kyendi nti mulungi okugwene so omutyere gwo kujja kutambuza ko koliko gubona mpa leta okay cheni mpa overview ebidandali bibino bagweta batyo obwo butaso bwo bwida kutambuza ko ebivera bibino bibiri ebidandali bibino owulire webanga bikokola bubi iba mweno nategeera oida twairo bakuwe mwenana okay omukaire ampe ni sukali wuno nkuletere ne Yazisa katukombe kavera kakano ida kunwa okowe nakowa Eliyo chindi mpa bono mpa tasle peti dang kale mami ankonya kugulira obusepiki oberoza busepiki obunafumba emere ife kugulira obusepiki bobono kano kamere kano kaivwa pasa mpola sokole pasa abana musete yinuma kulire bofolo onoona kulolo lukulu oja kuya bulungi niba ino tolya wenka toba mukodo bino bibwawo wakuba ino owulire tolya toba mukodo wogaba katonda akola ki toba mukodo omugati guguno lwaki ndyako omukaira ali okulya ku migato gino asobola okuta mu mabunda yatandika okwidukala kati bana mu bwaine yo bona ndyako mvuga no kaitena mukaye muntu omugati guyalire mpa omukaire agure ekiro ibiri ede enyama Yazisa didi no didi no mami enyama yino geme enyama eta musepiki
ojali ansike abankalange Ezo sendijanga isikete ya maji. Ndya se ya maji. ojali ya madi Nja kuteeka nirokora nendya. ojaji lyali buti eno Nja kulya sayi. Bere naire lyani lyani. buti ekyomusana obeera otegeika kyobe ojja ekyomusana Mwoko ndire mwoko. buti mwogo oja musulayo Mbere mbihire kyangolobe. buti ekyomusana obeera kujja kulya ivu akiri obeera otegeikire obe ojja Lirya se lyonyolanga lirya. ivu akiri timpa obe ojja kulya timpa aliyo timpa nzo namumpa naje namulya Be mbere ndi kwaya. lwaki tompa timpa ze nampa akundikizaaku mami ankobye akasaaka nasala ennyama tayenda kasoka kaire akugulira ekiso kikino Yasisa mama. okay mpa omwiko kale Webale. mami ampaire omwiko kwoli wakambozera mwiko ogujja oguyanga akawunga Webale. mpa omuno pasta mpa ebyo mpa omuno emere tukuwaire naivwa tukuwaire omuno guguno Yasisa. obuntu bubuno bulinga butaano obunene Bukongo. tawe atukwetera ebibiriti biro bida kutambuzaako okwo dazini ibiri Yasisa. nibonaabanga okumisa itima buti mwenda mukaaga nokukumisa itima ati siona atambula kwa dazina ibiri batidde mutambuzeeko amajani mami yankomye kugulira amajani gaagano Yasisa. gaidire ku sukaali nkugulire ni sabuni emiti yena jejene sabuni wuno iyo sabuni takutambuzeeku Nandambuza. bana nze tonzaire nze tyenda itaka lyo takoti mwana yazimba numba enda itaka lyange ali kumbalaki nkuwaire lwa katonda nze asa kyenenda waimwera olunamala nze nga ngolola waife bwesedde mu bikaado awulire Ijanga undolaho. nze ndowooza ntoka nenda buti okay nkweteyo okuniisoda onakula oluno munange nambye abantu ensi eno ngweti kanjena nakaleka mazzeewo nga kawooma wanje kataawaako mami wena sumula onweko kira mani natusi mami webale mami omukaire ali ato muzeeyi ofunye muzeeyi iwe omukulu mami ofunye tafaayo aliwa abandi banafunanga nga tumaliriza soda akaliwo nja kubaga munweko abeekyalo bankuumye ino mami byemuleetaire soda leka tutandika okunaaba ekyalo tuwe enumba eno omukisa omuntu akuba ati azira nanwaku soda owangelina majjewo kinya bulungi bawe mami abato mugabane abato musharinge butonaye buli muntu chai soda bitu bizemu okulwanira mugabane asigaire wonda agabira benagabira tukali wano kale soda kaliwo chai ni waya okay eri ekindi leta kidomola leta bafu mami akwere kidomola kikino chain ebirowoozo bitene mami akwere kidomola kikino oida kugaita ku ebyo byolinabyo tukwere bafu yino oba yozira bafu oba olinayo tugizeeyo Mbere nesingiranga mukatomodo. oba yozira bafu so leta enumba eno tujje omukaire yankobye nkugulireyo ku ka jacket kisweta mbere abeera kubonanga mukasweta kanonga akati mufuneyo ka sweta ale tutira amaadi obwire butugemye nerabira okugula sweta nva kwidukira mwongera so ndikujja kulekera akasente Amina. omukisa alijja ebukizibu yakugulira sweta obwo ebonda
sweta kutuuka owulire ativo wano nga tukulekere ka sente onkoba nga tukali kumaliriza bintu bino owulire nenda kuwe sente da sweta nga ni mama ali kubona nerabire era ndidukire mu motoka nti sweta njerabire kuba tobere ni wasi mpapa neyo mami yankubya kugireyo kusola nguze ka pano watisema ku 200 kakolesa amanda 3 kwana nbe suppose kujita waigulu aye tutwidio ba tunavuye no nga tufunye asobola okujitaje waigulu ere aye olina obuntu olikuja kutokobera kyetagisa okujita waigulu tuida kubikolako nkuwo ogiteeko oli weno aha tufunye ali kujja okutuyamba okusata sole eno ali kujja kujita waigulu leta tuconnecting leta tukwe yaka yaka wentini wali kujibona nte mwene yaka ali kujibona na ba mama iliyo n'obundi yampaire sente ali jikule olapa wa sente atikula kino yena taidi byenguze abibonera gano nga ndikola ki pano yino kantu ko kaka pana amani era ate ko ni battle etandisa okwaka bali kujja kujiwa yalinga bali kujja tulaka pana ako kano tukate waigulu ere tukujja kutaka waya tukonekitinga tute balubu eyindi banukulija balubu eyindi tukutere munumba owulire ya matala sasobola kutwa balubu eyindi twajita ku ni wano owulire ebyo ni kujja kubikola kweno ndikuja kubikola ku ngamagane niba nabatako nganka ali eno akantu tukate waigulu ka palo tukate waigulu ko wenta kutera waigulu kajja kusumbwa ngo kufulumyango malo okoleki oyingize oli sosobola okubutabaawo so nenda kabeeyo nga tikavueyo owiro mukaire aha eri ekindi so kotole balubu eyaso eri muko ndoza switch ne baida kutereza eyo tigichekinze eri eriwa balubu ere neno eneri kwaka kale wow balubu yino amatala sole eri kwaka yino era ndidi so mukisaida ayi nganka ali kubona mukisa nganka mukisa aliwa mukisa so bitero ideno mukisa so koide navo wano ngeriyo omwana ono mulekwa ali wano yafura baba yafura mama we mukisa mama yafu angazala mukisa ono tiyabona ku mama we mama yali ngabanga no mukairo ono then yasigaza baba yafura mukabenje so azira ku baba azira ku mama so abe no mukairo ono mukaira Angelina MAKOHA yaita mama abe nga yadroping out of school primary foyo yalekira okusoma nga azabye tagiso olwayo geire kino ninkobera banange mama yankubya ati ni mukiso alina okuya yajja asome era nga mama ampaira obuyambi bwa mukiso okutandika okusoma mukisa okutandika okusoma kyetagisa ki peni na vitabo na uniform nengeito uniform da sende meka uniform.ed miti na kuyamba otya tobidi uniform kuisomero wasomera kuisomero ki mutagisa liliruyiwa lire wale bana uniform eno abasomesa ku baana bali kumutagisa uniform ya sente meka empale ne sati mitwale 3 ba omukaira ava ku nkobe empale ne sati mitwale 3 aha empale ne sati mitwale 3 esente da okulya bali ba sente bakole sente meka okulya mitwale 2 naje mitwalo 5 tests baba saba bana tests midterm bichi ku masomero ga government sente meka bisente sente baba saba okumala omwaka omulamba tene myaka tamu 3 mulala kitundu gire mitwale meka gire 5 mukaga kitundu ogo mukaga kitundu kye kindi ekyetagisa engaito ni stokisi okay seta yokwe sembera yokweno engaito ni stokisi engaito lisolo kubanga da mitwalo ngebiri engaito da de mukaga kitundu takwe mitwalo 2 ede engaito mwana na kitundu mwana na kitundu seti yanku 5 ndibira ali kogera ku seti mwana na kitundu ejemeka mwenda kye kindi
ejo mwenda eri ekindi ekita ekyojo kutokoba oti kijja kulemesa osoma kale mpa sibula bag eyo bibag eno mpa ebitabo ebyo bale nkugwire dazina ibiri da 96 neyanziza tetedi kutambuzeko bijja kuntambuzako neyanziza kale mama neyanziza akuwa omukisa dazidire na ibiri da 96 akuwa omukisa pendi danga diriwa nguze dazine da big big de bitano ntaire mu ko ne da black ina akuwa omukisa mama neyanziza kale wow omukaire akugulira akasawo akutanga mu ebitabo amadi gatakukuba akuwa omukisa kale neyanziza omukaire yankomye kugulira empale ntetenkaini yange nejja kutuuka we bate kutuuka natujizaayo neyanziza oba te kutuuke entuuka voilà mu kutubone Nikisa chama. Kyota basanga. we bate kutuuka natujizaayo entuuka oteta mu mpale nga tekutuuka entuuka tola mu saati eno wesibe kano bulungi tolemu okay obere ni saati imeka ntaire neno yonka neno yonka bakasooka ombe gano okuzimba gano ibanga ly'amazina wiiki ebiri nga nkwagananga mu kasaati ako n'akapale edindi diriwa nzira dindi kale mami yakuwa ni t-shirt yino voilà neyanziza voilà tubona oba egira ntetenkaini abutetenkana akantu obe n'amutuuka okay mami nguze ni t-shirt yindi yino mami yanka oli baba bwakabi oli bona neyanziza abana ngoni akuwa omukisa amina oli bona nga neyanziza eyo nibo otavwalamo eri ekindi mami yankobye nkugire yo n'empale enimpi eno yona ekutuuka yona vwala oli wa mpale ddo lino peni danga mulita muno likasala litasaamuuka neyanziza akuwa omukisa kale webaze mami mu butongole mami neyanziza akuwa omukisa soko gemota mitwalo mwenda tubaze ebyetaagiso bya mitwalo mwenda 15 dakulyamu ku isomero nkwere mitwalo 10 neyanziza akuwa omukisa amina webaze mami mu butongole byaba byakoleire neyanziza byona byompeire ebitabo engoye baga sikulu fizi n'okutuzimbira ku numba n'okuyamba ku mama webalire irala katonda akuwa omukisa mami ali kujja kwebaza enkaali nkamugemerera iwe ebyo biwaire so kubenga one ebintu byo wow omukaire sweta tudigulanga iganga kakaga mutwalo hayi kankuwe dino mitwalo ebiri akugula sweta dino nkongaire osimye tosimye simye
lino nkongeire muna webale ino kupakasa mama webale ndikule kulira nze sijja kwira eno wirangaku ndikweyambula tewabula ndikuwa buli kintu so ze nkuwaire edo sente jijjo nkolekaire emitwalo omukaaga emitwalo omukaaga gikutambuze wicha wichanga eriyo kieno kyekijja okundeta eno okay kale wena osooka webaze omukaire eyatukolera bino byona byona teba n'omuzinda mwena akuwulire webale omwana wenfuwe webale ino webale neyaziza kinjeko kibeere khuyise kafule ubira akhola khamu webale mama webale nasa yakhukhonye webale ino webale mwebale khukenda khungira era nasa yebale ino emere neri kujja kutambuza kupakali inakindako ojja kulyanga mpola mpola buti ejja kulwawo oko buti okujja kutandikira ojja kulyanyama ojjalya bidandali ndyasa ino ojjalya ki inyama nde bando ojja kulya nyama na bando omutere tegukujira muchere kwosi ndatekhekho nyanga yindi sendekhaisa ino tiwulira awo yogerere ojja kulya mikisi ndya khulya sa ojja kulyanko akatere katono n'akabando katono ndya khulya busuma nde inyama ino aye oza mu maine enyama onaaluma otya mapongo kano karuranga mani kale so nebyo ndowooza nga nebyo guno omupalisa teguli kujja amandu guli kujja kuyingira muno oba enumba buli kujja kugikaza muli n'ogisulamu nze mbawaire mwida kusula mu numba sente takugwako wow so ensaba n'abataka esente baali wano omukaire tumuwa obukumi ku bintu bino ebintu bitono ino ayisobola okubaayo enakwina abavubuka bakoba ifwe ate nifwe otulimu emikono emiwanvu yayeneidwa akyokoza omukaire ali ku mugaati asana ku kawunga so tusaba bali ku omukaire emyaka gifa abavubuka nifwe tusapoza okolera bano tibali suppose kutukolerera katonda akuwa wakikoli mukabi okutoola kwono awulire mwene kyenda akuwe mwene mu mutima gwakoze eki omukaire kakuwere mwene ng'ayenze kabamu omukisa era tukenda ino ayo okunakula obunakula otwale nga takyako ebigambo byayogereraku no tubobona so bavubuka banange abazeyi basobola obutakola bino kuba bayi bonabona aye emyaka gyeifwe zenanga ndimu sobola okwirayiga sobola okuva ebusonera ina natwala omupaliso gw'omukaire bona katonda akole ki abawa omukisa kubanga bakoze omulimu gw'amaani ino okuboneka nti bona bagabirira abaki abantu bano omukaire abaire azira asula bwe nalingirira embeera ya ngambi n'asalawo nakuba nti be kankubire munange muganda wange waayi aida akole ki abone ekino ekiri kujja mu maiso era maama yena lwafuna amaloboozi gano yakola kiyasitukiramu yakola omulimu guno nze nenda kwebaza bwebaze nti katonda yebale okumuwa omutima ogwo omugabi kubanga bangi balina sente bazaba kye badikozesa aye tibasobola nakudigaba ayo bw'otola ekikyo n'obwefiiriza n'owaayo katonda tumusaba ayongere okumukola ki okumugabirira era n'abandi boona baliyo bangi abandi abeetaaga obuyambi boona katonda yabanga iwe bwena omuntu awundi ali eyo nkubiriza abantu abandi abali eyo ng'oli kunika osobola okufunaku fuyisaawo katono obwekuki oyazira n'omwoyo omulungi katonda gwakola ki gwatwetaaza era nimwe tujja okufuna empeera eri kujja okola ki eri kujja okutubeesaawo mu igulu katonda abawa omukisa amina pasita okuva ku mulundi gole ku baana balebebwa nkuba abeebugadde mama yali eyo yakuba ati pasita atambula ino abeere ngaakwesanga amafuta ne ku mulundi gule gwonna kuweta nti dontwale kuku eno pasita mama yankuba ati ababayamba abantu bantu baba na sente ate wanko omusadde kanisa yagwa so omukaire yankuwe akasente ko ka transport kubakolesa yankobye nkakuwe so ndinako muno
yampere emitwalo 5 njikuwe neyanziza mama wange neyanziza zeno okundidukira wampa akasente kano era zena akasente kano nga bwokampaire ndi kujja akakozesa bulungi ndakwongera okukola omulimo okunoonyayo abantu abandi abasobola okukola ki okuboneka nti bafuna obuyambi abeetaaga obuyambi bona basobola okuyambibwa tidaakalya bulye ng'omuntu nti kubanga adakozesa ndye bulye kufunamu be ndi kujja akakozesa omulimu omulungi ogunaasobola okuboneka nti noonyayo kabiri abanaku abandi bona bakole ki basobola okufuna kabambi toyanziza omukaire Debula ono yena toberenga naye wano nga idea tuchekingako omulimo gubona tagwe twakoze tuneke twakozeewo okoba twakoze majani mwakoze bulungi ino era mami tumweyanziza yebale ne yebayirira Katonda mu omukisa so nayogira nige kolwo wankobera obuzibu bugalimu wankuba otuyenda capital ya fene wankuba oti capital wankuba sente meka capital ya wankuba ya fene nga tukwaye ku lugudo wankuba sente meka nga tukwayeyo yogira bye wankuba nako ebitwala ebiri oliko kweka amazima tena muntu akweka amazima nkobera kye wankuba bye wankuba binakuba mama edakulowooza ati nze nakyusa ebigambo kuba bye wankuba capital dali da sente meka wankuba mpera no capital ya fene nako omuntu abulamba ne 200 ayi kati endowooza ife yatwida mu twakyusa mu nidiso nga tweratewo mafuta ndiba imeka twalowooza mafuta nga uvuirewo nze wankuba omulimo gwena kuba mami nti otunda fene nakwemezaawo era wankuba sente omulala ibiride wankuba so mami ankobya ati omwongere akasente ako yankuba kamutwalire ye nayongeremu mu mulimo gwe nayanziza tudiweirewo nisente mami yampaire emitwalo 5 ayi ndikwenda yo mulala tidi nani ayina omutwalo mulala nkwongere nayanziza mami Katonda mu ayina omutwalo ndowooza ndinako Katonda mu omukisa nayanziza mami yampere emitwalo 5 akwere capital wa milioni 3 nayanziza mu omukisa Katonda mu omukisa nayanziza osala fene ole nakusala omulala ekitundu niguwaawo kaejo leto owundi omulala ekitundu era yena wakusala mami akwere omukisa ogw'omulundi ogwokumeka ogwokusatu n'emitwalo 4 ekitundu nsiimye ino nsiimire irala dine 5,000 da transport akwere emitwalo 5 nayanziza ayi akwere omwiddi ndidinga ni mami waiti mbonangaku okay muzeeyo kinene amakina edo tukobereko ku mulimo guno gwatambula guti akayumba okabwene kana yambako kwa mukaire omulimo guno ono mukaire wange era enumbeere we yali wegwire yantumira omwana mukisa yaida mukisa we yaida yantu nasimbuleka naida eri mama okutuuka waka enumba ngegwire kyokka nagwa ku numbeera n'atandika okusoloza amatafaali ago nagimena mpola mpola nakunganya amatafaali munda omwo munumba omwo okutendaga kubiwa amaadi ayi mu byonna byonna nze nsiimye mwana wange we ndikwogera niiwe waire tikwidi mufwesi nsaba alo oyo akusasule mu kyosinga okwenda amina alawulire towange byokoze okoze kintu kya muwendo ino era webalire irala nsigaire nga ninze siragimanyata omutyami wena kigo oyina musilamu naam salamu gitokubire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh isente bawe kyalo tubere naye muzeeyo nabira tukuma nku wano mama Yesu akuwa omukisa engeri gyoyambyemu omukaire ono era ateewulusa ninze kyamaani obuzibu kuba enumba ebaire nga yagwa n'omubaka yoli kuweereza omwana yena akoze amazima asiiba ndala engira yayononeka amaadi pikipiki bamuyambe mama wange Yesu akuwa omukisa ze namusaba bye namuntuukiza kobera kukobera ze nandi bubi mami nakoba ensonda ey'ennumba yagwa olw'amaadi getulina geenu mama wange nga bw'okibona era weebale ino akuwa omukisa waye tikuba ino mu maiso aye eri Katonda musaba ntyo ze namaana asaba nti nga bw'obona okwogera ndogera ng'omuntu aye ndi mukulu nawaamu munatandika obuserikale ku mulembe ogwawa owa local administration
nga district eri Bugembe. Wali mwisiru kale? Okay, dukira kuba saluti. Ingi kuba ino. Fande. Hey. Kale nebaza ni mwami eri yena Yosua namwebaza bali kukulembera kuyamba mukairo mama Yesu akuwa mukisa yoli bojana abantu babona wamu n'omwana ono yewatuma mwana atuuse obubaka asibandala amadiga mukubira eno n'ogwakoze n'ogwo mama webalire irala aye naago nkusabire saba ino oyambe ebyo binatuuse obubaka yoli omwana wange obe yakutuukiza TD aye oyambye omukairo onu wamu n'omwana mulekwa onu ise mama yali akafa toka ujja okwekanga motoka ise baba we kale era byokoze bituuse mulina lya Katonda akwongereyo kolanga n'ebyo bambi waawo nsigaye nze chairman Erika Galandi n'amaanyi nagenda kubeera ekyalo Nakigo B. Oli wakwene kuna kodi chairman? Nze chairman erosi wano. Ekyalo kirimu abantu bameka? Abantu bali amaka g'abantu abali kunu bali 7 kyalo kiba. Ntwala omukisa guno okwebaza mami mu butongole. Mami waifu omulungi ali mu USA. Olwa kino kye wakoze. Mami sente watwire ningine ino okuva kunumba okuzimba numba mbere nga nkukoya nkusaba then nesede do watwire okugula ebintu bino aye kuba gabere ngo kayenda okugula aye wankuti sente dimpoire kwa ngo watayo kubagula ku kino so mami nkawo ko bintu watwire Katonda akwikizewo ebine nebisinga wano era jja n'omutima ogwo mami tatusuulirira toko wanti tokomye gano ebizibu bingi nze nkaali eno nkasobola kutambula mu bantu bano so mami tatusuulirira jja amaiso n'okuyamba abantu niba naife bandi abajeyo nibatuyamba kuku eriyo omwayinaze eyali mu ensi ya Switzerland eyatuwaku ku emitwalo 7 bambi jatuyamba mwayinaze Muslim baraka Allah ofiku mukatonda ku ebira byona ni mwabo na YY media bambi nga tosobola kutola ka sente aye nga otusabira sala twafuna obuyambi bubantu Katonda byatako ku omukisa abatusinga ku ebyo enfuna batuyamba ngaho kubentu wena Katonda ku ekyoyenda bulabo bo ndi Yazid Yolisigira kamera niliri kyenda